dan kami atengi dawagan munggah kena dawak sige tadi aku kingkang dari penghasil kali tang menulia sani wau prapta lungkoh mari luar lace-lace Paseban Agung Krama puniki nanging sadereng raga hingga di kepuniku ngaturang sakatahing atur piatur utawi matur jembar maring dewek tijang puniki mang deledang utawi mang dekat kanten sakatahing pangandika raga hingga di sani wau puniku sani sampun kodal maring dewek tijang puniki hamirngi untuk dani panglingsir sami utawi sakatahing dani panglingsir sami hanampi raga hingga di kepuniku inggih puniku jalaran dewek tijang puniki ndawakan raga hingga di kepuniku angamet perwujude sane wonten ring arep jeng hati kedawak dewek tijang puniki kantos pangandika jeng hati kedawak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Dewek tijang puniki matur tampi asisi uping sajute katur dumateng marintani agung semapan raga hingan di kepuniku sani sampun kodalan salam saugami moga-mogi dewek tijang puniki persami oleh manggih rahayu utawi rahmat maring Allah ingkang maha agung puniku kapindho malih moga-mogi dewek tijang puniki persami netep akan minut maring ugami suci aduh kalitang aduh saking alir landur janu puniku apan salam raga hingan tiga puniku pamuji maring Allah ingkang maha agung puniku inggih puniku dewek tijang puniki malih kalintang kalbat hamiasi salam pamuji jang handika sane wau puniku nanging dewek tijang puniki tan pegat-pegat matur tanpi asih siuping sajute apan raga hingan tiga puniku kelangkung-langkung wijaksana puniku sige jang handika agung dewek tijang puniki ngantos pangandika jang handika wali dawak. Pasti cati rasane maring secerane wonten ing titian pundi yang ketemu tani apaan sesampun sane mau sane wau pundi itu langsung sekali salam dan titian sane wau sampun pulang tebecik titian pundi yang dugi matur alhamdulillahirabbil alamin matur semua agung puniku apaan pacinani rasan kami puniku sami kalawan titian pundi sami ingkang pengasita dos kang ulang muslimin kang bercikin di turmalih pangan juga sane wau sepenuh saking tulang agung pengajaran agung turmalih pun agung ini penelitian pun disami kalih sami kang rawuh mari genah pengen mangkin ingkang panyebut kang sami mugi ugi malih pangen mangkin pun di titiang kalawan bagan kami sami dan remi ya seberapa ini pengen sedayanya termalih bisa antar saking pada sejauh sepuluh rahmat taufik rahimahnya agung saking Allah pengagung amin ya rabbal alamin ini dari agung dan jangan teringkang kalau pengasas utama kami termalih yang menawi lungguh maring makin kunci dan agung negara itu kepala desa satu sen makin para tempiatu ini enjing titiang priang ingin maturakan agung panur hari biasa lalu ini kami katur kami kantor pengasen bencana kembali yang menawi lungguh maring makin kunci dan agung negara dan terus pamong krama maring sastra pada provinsi kembali dan agung tentang lagi pengamban sama utawi bentuk kampus kembali sami para tuan guru
Sami haji Pak Haji, para datu Raden Menak Buling Perwangsa sadaya ini wayah perwayah termalih kang utami malih tadi dan harus sangat dari tadi yang pemikir prianggon mijin enjing nuhun panagora sebut sebut para kang diatur nuhun pangandikan kelangkung syukur bagi retos nale manah dewek di tiang puniki hamirngi salam utawi pengembangan di keraga hingga di kepuniku dinding raga hingga di kepuniku kodalan salam pandang Brahma patut kalintang patut puniku inggih nanging sadereng dewek di tiang puniki jagi hanapi suami pangandika raga hingga di kesane wau puniku inggih dewek di tiang puniki lunas agung-agung rene sinampura maring raga hingga di kepuniku miwah kanyaring raga hingga di kepuniku sandi wonten lugoring kiwat tangan miwah ring pungkur sedaya puniku inggih apan dewek di tiang puniki kelawan raga hingga di kepuniku ketemben kepanggih kelawan raga hingga di kepuniku ring padukuhan kuda timuk sakra panegara niki nggih nanging mugi-mugi kepanggihan dewek di tiang puniki kelawan raga hingga di kesane wau puniku bisa jadi tambah maring dewek di tiang puniki kelawan raga hingga di kesane wau puniku sigih dane agung kalintang becik suami pangandika raga hingga di kepuniku sampun ngaturan salam pandam Brahma dining salam pandam Brahma raga hingga di kepuniku sani sampun kodal maring dewek di tiang puniki suwatah hinggang dadia pengase kapindho malih salam pandam Brahma raga hingga di kepuniku sani sampun katur huga maring dani kang nyerengin dewek di tiang puniki utawi kanjeng Rama dewek di tiang puniki hinggang dadia pengase sani sampun kehandal ring gumi jagat sasak lombok persami puniki nggih kapundhut malih salam pandam Brahma raga hingga di kepuniku katur tumeteng huga maring dani pengemong krama sani ngareh rajagat satunggal panegara sakra puniki panjagi kalupian malih salam pandam Brahma raga hingga di kepuniku katul huga maring dani pengemban kerawa hikang kebawas dani padukuhan montong sari sakra panegara puniki tanjagi kalupian malih katul huga maring dani penglingsir sami lan para tuan guru haji perhaji nini kaki rai rakit dewek di tiang puniki nggih sami hamirngi sekali pangandika raga hingga di kepuniku dane penglingsir sami Datu Raden Menak Buling Perwangsa sadia inggih kapindho malih tamiwa agung saking emanci desa puniku inggih samya hamirngi sakatahing pangandika raga hingga di kepuniku patut kalintang patut sedidik datan ane siwa sekejap datan ane lemper pangandika raga hingga di kepuniku sani sampun ngaturan salam pandam Brahma raga hingga di kepuniku dewek di tiang puniki nampi puniki salam pandam Brahma raga hingga di kepuniku suatah priangga raga hingga di kepuniku dawang sehingga kalintang bagi rasani maring sajeron wadaya maring tiang priangga kang utami apal sampun salam pandam Brahma di tiang sanyawa sampun bisa katerima petik sampun bisa kapiasi permalih boleh pawakat petik antok raga dari sami maring kemasih mangkit peniki ini antuk puniku sami di tiang matur para tersebut agung matur sukses agung antuk pencaksanaan makan kami seperti sami ini permalih senamian idarane ingkang rayi di tiang sami nyuwun para kemarin ayu datang sing mangkin puniki antuk awit atas semuanya puniki di tiang sarang-sarang park kali ingkang dados pangomong kamu maring suami panegara maring tangan di tiang puniki ingkang pangomong kamu termalih sarang-sarang park ugi kali dan ingkang dari pangomong kamu maring suami ugi saya saring park termalih sami para keluarga sami para pinisepuh keramat para sepuh kami maring tiwat tangan lamping punggur puniki sami di tiang asma tiang mangkin nuhun panugrah agung ugi dan mantos pangandika patut kalintang patut sekali pangandika raga hingga di kepuniku inggih dewek di tiang puniki legawa kalintang-lintang syukur kelangkung-langkung apal ritat kali dina sane mangkin dewek di tiang puniki bisa kepanggih kelawan raga hingga di kepuniku kang utami maring dane pengemong karama panegara suwangi puniku inggih dewek di tiang puniki legawa dining dane pengemong krama puniku bisa rauh ring pasewan agung krama adiluhung puniki sami-sami bahagian adat sasat dukring kuna sekadi pengiringan dewek di tiang puniki kelawan raga hingga di kesane wau puniku nanging dewek di tiang puniki inggih matur siu ping sajuta tanpa asih malih
katur dumateng ragan Daya Agung puniku dining raga hingandika puniku panurgahaken kang nyaring raga hingandika puniku sanewonten lugur iki wetengan miwah ring bungkus daya puniku iki minulia sekadi paninggali ada sasado kering kuna puniku iki puniku jalaran Dewi Tijang puniki nampi suami pangandika raga hingandika puniku iya iku salam panembrama raga hingandika sanewa puniku nanging sadaya raga hingandika puniku kodalan pangandika malih inggih Dewi Tijang puniki sareng sami yen kirang patut kirang langkung Dewi Tijang puniki jagi hanampi karuhan raga hingandika sanewa puniku inggih muga-mugi tan kena baya tan kena durhaka Dewi Tijang puniki maring Allah ingkang Maha Agung puniku inggih puniku jalaran Dewi Tijang puniki nulas agung-agung rene sinampura maring raga hingandika sami puniku inggih puniku jalaran Dewi Tijang puniki ngantos pangandika jeng handika malih dawuh matur suksema agung matur pada semua agung jangraga hinggang kapal terus tengah sekirsana apam sedangani pihak yang senewa saat ini tinggi lokasam sampung kulih pengasam bercik untuk sami iki hanging kang katri malih kang kalintang wahyat malih satu musim mangkin jangan aturakan piatur ini dulu asma-sama sami kang nyuwun para pedagang sami maring sananging puniki titiang desmo sami nyuwun agung-agung pangampun yen menawi katingan sisip sayo kirang sampun atur piatur titiang malih tindak tanduk malih kita tutip tafsir titiang puniki sami ingkang nyuwun para maring sami inggih dulu sama-sama sami titiang nyuwun pangampun agung singgih Daya Agung Dewi Tijang puniki rumiyin sampun jadi ngaturan salam panembrama utawi pangampuranan maring raga hingandika sanewa puniku nanging lintang yugje lintang patut sedidik datan ada siwa sekejap datan ada lempir sekadi pangandika raga hingandika sanewa puniku inggih mugi-mugi pepanggihan Dewi Tijang puniki kelawan raga hingandika puniku bisa jagi keagraban maring Dewi Tijang puniki kelawan raga hingandika sami puniku apan Kanjeng Rama Dewi Tijang puniki saking panegara kaduhan puniku yaiku panegara Kuteraja puniku inggih moga-mugi keenjing utawi keenjang Dewi Tijang puniki bisa kecondok utawi kepanggih kelawan raga hingandika sanewa puniku ring selianan padukuhan panegara kawedanan puniku inggih moga-mugi Dewi Tijang puniki bisa kecondok kelawan raga hingandika malih ring padukuh selianan padukuhan puniki suami pangandika raga hingandika sanewa puniku cendak atur Dewi Tijang puniki paling sami Dewi Tijang puniki jadi hanampi panurgaha raga hingandika sanewa puniku malih Dewi Tijang puniki yen wonten sisip saliwah iwang lempir lan kirang tetep sine Dewi Tijang puniki hanampi raga hingandika puniku Dewi Tijang puniki nulas agung-agung rene sinampura dawak penapi malih pangandika Ini Dani Agung dan hinggang kapal Lestari Sponsor rencana abang sedayani banget piatur yang sana saking tujuh pasang sanewoi sampun tulis sama becikang agung penjelasan titiang sana mangkin puniki moga-moga lini lantai tiang sana mangkin takcang dari ngaturakan penapikan ada sekali utami titiang sama-sama belum para kemarin ayu pada kami sami apaan sekali kali data sama kita lagi sampun cedak saking dawuh panco bermani pengantian titiang sampun cedak ringkung puniku mangda bisa segera para lalu kembali rasa mendengarkan itu moga-moga semoga puniki kelini lantai tiang pacang dari ngaturakan penapikan ada pakai di kami sami belum para kemarin ayu pada kami sami ngatos kami singgih Daya Agung Dewi Tijang puniki kalintang syukur ring ritat kali dina sane mangkin puniki nggih suwi pangandika raga hingandika sanewa puniku nggih nanging Dewi Tijang puniki tan wani jagi hanampi suwi pangandika raga hingandika sanewa puniku nggih puniku jalaran Dewi Tijang puniki ngelungsur sadidik maring raga hingandika puniku apan Dewi Tijang puniki jagi mataken utawi mungkurin dumun ajebos nggih apan Dewi Tijang puniki jagi mataken ring sang doyang kaliya yen sampun pemataken Dewi Tijang puniki utawi penaros raga hingandika maring Dewi Tijang puniki nggih puniku jalaran Dewi Tijang puniki matur maring raga hingandika puniku nggih
Singgih Dane Agung suawi pangandika utawi penarosa hingga 3 punika mandhe tiyang puniki nggih nanging wonten wisikan saking dane-dane kang nyerengin dewek tiyang puniki jagi hanapi sekadi karawuhan raga hingan 3 punika nggih nanging sedereng raga hingan 3 punika jagi nuket daging maring dewek tiyang puniki nggih apan hamanten bini puniki kelangkung lami tinilar saking padukuhan miwah Kanjeng Rama kapindho malih warga-wargi saking padukuhan puniki nggih punika jalaran dewek tiyang puniki ngelungsur jeng handike jagi ngaturang pupuh-pupuh wantah-wantah sadidik uga mugi-mugi bisa jagi penghibur lara maring dane-dane panglingsir sami utawi warga-wargi ring padukuhan puniki puniku jalaran dewek tiyang puniki lungsur jeng handike wantah-wantah sadidik uga puniku dawak aing Dane Agung yang samanggulan puniki kedawuh dewek tiyang bacang jadi ngaturaken saditi pupuh inggih inggih dawak angin selawase mangkin ngaturaken saditi sekali upakarti inggih nuwun pangapura agung yang menawi sisi saliwah kirang sampurna tur jatuh tiyang semangkin puniki kang kinasti saking kesisipan ugi kadotan nuwun abah sedherek pareng sami dawak nubreka dawak salam sambil titiang kemulas maaf pelungguh sami harapan titiang tahu tiwas atur titiang kurang lebih titik tata mula sepi tertib tafsir bati-bati ragan pelungguhnya bati tiang sarang milaning sifat baru saking manung sekabeh pengarepku kang yang segala kesifatan Allah kang ilmune akeh kalintang akeh yen sadayaning banyu hamering samudra pamali sadayaning taru-taru hamering maya pada puniki badhe tinulis ilmune Allah pinasti kang bisa puput dawuh rasa sapat mahing rasa tetapi nga mahing kang mahalui
hingga tambah sagini hamba hadir wicaksana Pati putih suci wanita lawasan wanita yang menolak hampir bersifat rahman dan rahim ia magi datang ke negara ada saking bergandalan takir datang ke dawa ia mana sampai daya ketiak oleh hasil batu matahayun ragu dengan dikosadaya ia datang para Tuhan para pramadita pagakang sadaya ni sekarang rasuk ribu sama pakuncanging krama katon para hagung para tamu hagung saking mancanegara ya nunggu kadia hingkang punang suara patra sebenarnya sudah meninghalang sarira otot balung sana sarumpuh tanpa karana angin apa tiap sampai pujiki habak ataupun bakal agung maka puni kudut yang dulu para mari ayo pada atas memakai pujiki dia ini dari agung yuk agung ada sakit kali kapur meyu bagai bisa sekali tangan ke sana wau wangka satu wangka sapisan manda dan dia ke sekuatan hangan pos pengambil ke abur kagawakan dewek titiang puniki hamiasi pupuh-pupuh lagi ikan tiga sanewau puniku apang pupuh lagi ikan tiga sanewau puniku ih manis kali tahu manis puniku ih apan lagi ikan tiga puniku kelangkung-langkung wijaksana dining lagi ikan tiga puniku jadi ngaturang pupuh sinom puniku ih nanging soai pangandika lagi ikan tiga sanewau puniku ih dewek titiang puniki tanjagi kabutan sepali dewek titiang puniki hanimalin pupuh lagi ikan tiga sanewa puniku wantah sadidiku ge nanging yang kerang patut kerang langkung dewek titiang puniki jadi ngaturang pupuh puniku ini dewek titiang puniki nunas agung-agung erne sinampura apan dewek titiang puniki utawi nanak puniki durung tatas pupuh puniku ini puniku jalanan dewek titiang puniki tan pegat-pegat nunas agung-agung erne sinampura ini oke. Manis langkung
kadi madu ada di purun kegawakan titiang niki kelintang hamiat raga awit puji mantuk maring pangeran Gusti Allah kang sinunang sinebah lan pinuji nurilian among Allah satunggal puniku dawak kapindana malih tanjaga kalubian dewe tijang puniki ndawagang ragehingan dikesami puniki ngaturang salawat lan salam nurilian katur maring Kanjeng Nabi Agung Nabi tijang pulung bersami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-mogi dewe tijang puniki bersami ulih sapaah ring dunia ring akhirat puniku dawak ijal kar geni punang ulan ning rawis ngerangwis ngeranjing semu kuning maya-maya geni tije ning surya kang ulas luming sir ada dia kencana kang pinabeh nebeh laras aku ingkang hamimi suri manis bebulu seman moting wadal lanang sejatine mula-mulani dan dora keduh pangiran kelangkung kantan tur malipun didede titiang puniki kelangkung jogul muda malih kandap yen ora maru sibasaning paralatu yen dal duruk maru pernah sijilang sedase nangan palak daya titiang puniki satuhune aduh sadurung ipun sadurung tunggile-gile karya puniki kang andal be karya sampun hanya bisa punang dari pembayun hingkang suwi ada dia hanya duita hingkang nampi ragandane agung puniko dawa nanging wonten sisip saliwah iwang lempir tur malih yen wonten iwang lempir kang nyangin dewek titiang puniki sepisan ping kalih jang keping kadal rangkum malih jang keping rong-rong wajane dewek ngelongsor agung-agung rene sinampura dawa pindo na malide titiang puniki kelangkung syukur niwa kalintang-lintang bagi apalitan kalir dina salimakin puniki dewe titiang puniki kelawan lagi hingan tiga sanmi puniku sing sepadegara suwangi puniku moga-mogi ambak te kebajikan lan piguna puniku dawa
Malih dewek titiang puniki kelangkung syukur akan lintang-lintang bagi apan kelawan dewek titiang puniki hingga tadi pengasuh sandi sampun kahandal ring gumi jagat sasak lombok persami puniki dawak nanging dewek titiang puniki suwantah hingkang pengasuh puniku pauruh dewek titiang puniki wantah sadidik huga puniku dawak singgih jeung Handika Agung wantah sampun iki sani bisa katur moga-mogi keenjing utawi keenjang dewek titiang puniki bisa kepangeh kelawan ragehingan tika sani wau puniku malih nggih puniku jalaran dewek titiang puniki ndawagang ragehingan tika sami puniku malpat sajroning wonten sumadya suawi karuhara ragehingan tika sani wau puniku sani wonten lungguring kiwa dengan miwah ring pungkur sedaya puniku apan ragehingan tika puniku rauh prapte ambakte aji krama agung puniku jalaran dewek titiang puniki ndawagan ragehingan tika sami puniku dawak Tinggalane agung bane ingkang kapracados masing wicana lekuk baru marku tias maring dewek titiang biyen kadang utawi apal sampun hamiasipun nampu sami wau inggih sepenuh saking piunang agung ugi pinencarang agung moga-moga bisa ambak tepi guna amin amin ya rabbal alamin dipilih di kang utama dia jadi dari agung kalintang agung penang laga inggih angin agung malih pun nampak tekram raga turmalih kalintang turun ingkang sambut angin kalintang turun malih ingkang pugi bangsa raga saya puniku apa panggilan puniku tapi sampun pedawah yang dipacang polakan punapi kan kalau pakai utami angin semanggilan puniki mang tekerimilan titiang pacang matur piar perumiin maris soling masalah puniki seterusnya mangke titiang lepetak sarang-sarang atau ring ayu pada sami den segeh dane agung tegas janten suai pangandika ragehingan tika sani wau puniku jalaran dewek titiang puniki ndawagang ragehingan tika sami puniku jadi nuket daging ring Arab dewek titiang puniki sesampun ring Arab dewek titiang puniki jalaran ragehingan tika puniku jadi ngaturang pidarte suawi pangandika ragehingan tika sami puniku iki sarang sami puniku dawak iki dawak Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ambrole yang kerajaan Matur Miyur makin gini dan Matur sebelum makin itu yang apa-apa ajukannya sekali itu Ampura dang dewek titiang puniki nunas agung nunas nampura sadidik dewek titiang puniki pun matur maring kanjeng lamu dewek titiang puniki oke segeh dane agung dewek titiang puniki nunas agung-agung renang sinampura nanging umang detetas kacingan arte berana sani sampun kabakte antuk ragehingan tika sani wau puniku inggih puniku jalaran dewek titiang puniki ndawagang ragehingan tika puniku linggih arte berana puniki inggih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapindo ni titiang nuwun anugerah agung antuk ragan dasami ini mami para raden terratu memang boleh parong sasadagi
ingkang lungguh dadi panampi tumalih ingkang sareng-sareng ngaran titiang puniki nyuwun para keberagahan daya. Titiang nuwun anugerah daya. Inggih tidak semangkinan puniki tiang-tiang puniki sumadya ugi kepandikayan atuk kontotos jumenang aji maring suwangi panegara turmalih sarang-sarang luwung para puniki tiang ugi kepandikayan atuk kang dadi pengembang krama utawi apalagi maring dusun segampang ini maring panegara suwangi utara gitu. Ugi kepandikayan untuk paling krama para pinisepuh krama, para pinisepuh udami, para keluarga sami kang utami untuk kang hamba bekati. Jadi ngaturaken duwe aji berana suci nidiyah baik satiyah kapan maaf majid putri saking dani lalu kartalam hingkang magenah maring padukuhan Montong Sari sakre panegara karedanan sakre ugi Kadipaten Logowetan. Ingkang sampun sami-sami Bapak Kayunan mapal krama untuk dani lalu Muhammad Taufik Hidayatullah kapan Ahmad Putra saking dani lalu Humaydi hingga magenah maring padukuhan dusun segampang desa Suwangi Utara kadi kawedanan sakra ugi sami-sami Kadipaten Logowetan. Ini aku diundangan artis di peringkat pacar bidana turang seni mangkin dan ini manut sampeyan yaitu Aji 6-6 ya, ini 6-6 utami ya, 6-6 yang puniku puniki maring olen 13-3 itu malih menampak lebah 13-3 maka cakap 6-6 itu malih sejeroning Aji sedayaning puniki tangi yang malih jangkep saling itu sedang lanjang turmalih sesirah lan penguput bicara selakse hingga ni seragam dan pan puniki jagi arte berangkat tiap ini sani wawu bogi-bogi nyentan tiang nyentan Lampung suawi sekali pengiringan tiang ngiring dulu sami maring padukuhan panegara politik yang nama sama ini awan saya kira kami sekatur aing dihampura kan suawi sekali ubaya ya ubaya kali kekalih aparat duku ini sampun anak ubaya puniku tang jangkep perangkung pengiringan tiang bangsa mangke pun kiring jimah 500 tur perangkung iki ampura sisip kang motor wau anda perangkung sampun katur ugi perangkung maring pengaturan tiang sedang mangke pun kita sampun ulih ubaya pantara kali aparat duku yang ampura rangkuman punika inggih 500 sekat gitu kan. Oh 500 sekat lantong pelangkung niki nggih. Oh nggih. Sampun marangi. Oke. Sing sampun itu. Oh nggih. Sige dane sami nini kaki rairake dewek tijang puniki. Dewek tijang puniki tunas agung-agung rene sinampura inggih maring raga hingan di kesami puniku apa ritat kali dina sekali mungkin dina soma inggih atau jelu Senin tanggih Krishna Wisaka atau bulan April tanggih wase duang kalih iu panci olas tanggih Kang utami dewek tijang puniki kepandikayan antuk dane pengemong krama panegara sakre puniki sabebasengan dane lalu anugerah payuwadi sabegenah ing padukuhan dalam lauk sakre panegara kapunten malih dewek tijang puniki tandikayan uga antuk dane pengembang krama hingga kebaos paling dukuh utawi rai dewek tijang puniki sami wonten lungguh ring katri tangan dewek tijang puniki nggih kaping katri dewek tijang puniki tendikayan hoge antuk dani sang doyang karya miwah warga-wargi ing padukuhan puniki jagi hanampi aji krama patirasan adat sasak dukeng kuna unduk baik sakyah nggih putri saking dani Mami Rasman sampun swargi nggih sabegenah ing padukuhan Montong Sari panegara sakre nggih
kawidanan sakre sane sampun metunggil karse jangkepin halal nikah puniki nggih sareng Dani Lalu Muhammad Taufik Hidayatullah nggih putra saking Dani Lalu Humaidi nggih sak begenah ring paduhan dusun Segampang Panegara Suwangi nggih nanging aji dewek tijang puniki tampi suawi pangandika raga hingandika sanewau puniku aji sawidakse atau 66 nggih olen 3 dasa 3 nika nggih 3 dasa 3 lagu-lagu telik sada terbuka tanya tetung nggih cukup wah nggih nggih olen katri dasa katri atau 3 dasa 3 nampak lemah 3 dasa 3 jangkeping 66 nggih pemukas wicanten puniki selakse nggih selianan malih ring arepan pelungguh sareng sami puniki sampun yakin puniki nggih mesirah mesaling dede merombong menjeraken mesedah lanjaran tegap nggih nanging jinah kekurusan jinah sane pacang dewek titiang puniki tampi suai pangandika raga hingandika puniku utawi pangubaya atau perjanjian kedua kados tiang kados suangi puniki kalau kepeng arak 550.000 nggih lantung pelengkap nendah 250.000 nggih ya ampun cukup 500.000 rupiah puniki segeh Dani Agung dan niwah Dani sami dewek titiang puniki tampi dining ucapan alhamdulillahirabbil alamin segeh mang degelis puput puniki nggih puniku jalaran dewek titiang puniki anda wagang Kanjeng Rai dewek titiang puniki saking Panegara Suwangi puniki nggih sa oh iki segeh dunatiang dunas doa tipak Kanjeng Rama dewek titiang puniki nggih keoleh nojo kedua pengantin terus tipak tiang pelinggih sami sahadir litatakan iki nggih nggih sekalian tang niki oh nggih sehingga dewek titiang puniki kendikayan uga maring Dani Kanjeng Rama dewek titiang puniki jadi puputang tali jinah puniki nggih muga-mugi kedua hamanten puniki baik Sadiah binti Mami Rasman sami sampun swargi sabenah ring padukuhan sakra panegara puniki kelawan Dani Lalu Muhammad Taufik Hidayatullah puniku bin Lalu Humaidi puniki inggih ring dina ditakade dina sanewakin dewek titiang puniki punggal tali jinah puniki dining ucapan alhamdulillahirabbil alamin puniki nggih puniku jalaran dewek titiang puniki nglungsul doa maring Kanjeng Rama dewek titiang puniki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعم حمد الردين حمد المستغفرين بالأسحار حمد يفي مكافي منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللعروسين خيرا مباركة اللهم اجعل لنا وللعروسين خيرا مباركة اللهم اجعل لنا وللعروسين خيرا مباركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة nampak lemah nih kan nasa kalau nasa telur nih kan oh ini kan nampak lemah gitu yuk orang keluar entah nih kan masa belengket belum nasa telur ini nampak lembar nih kita nggak sih telur lembar oh oke patut tahu oke belum nasa telur lembar gitu
Sana, udah Kang, sana. Dikit dan nampak Yang ini penting makin kan nampak lama nikah kasih nampak. Sampun gangkap ini yang ini makin bareng bareng. Kalau suami kan sambil yang nampak Sebelah. Ini tang ini mas. Sebelah Kang. Ini tinggi sabtu desa. Dan makin kira kita kira gitu sedikit ini. Kemarin nih ke. Dan makin sak penting pengodalan bawas nih gitu desa dulu kan jangkap marah juga. cuma yang ampura tangge saya nggak itu kan hitung lembar gitu hitung ribu Karena ini kita ampura tangge. Jadi kan ubaya diki dan dekadus sarang dan dekadus dianggap 550 sarang pelangkung sih 550 jadi belum ngeliat yang diki lagi kerabatan lagi tapi selain sarang ubaya diki para diki ini Sampul puput tang dawak tang kita taruh ke bawah semua kita nak ke bawah semua ini sampul puput dari kepala yang ada anu kan cuma terusan yang kemarin dia itu saksi mulai ini kan 10.000 jadi yang lain belum masih kelui kan kabar ini 350 dan dia bawa doang tapi kayu lah tau untuk minah dikit tang itu nggak bisa sampun puput dikit dan wonten ke bawah semua kan ini oh nggih tahu kita yang pamitan sama yang meniki makin dong oh iya sama Hari Andre boleh